TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Museisia ninawe kwatyo kana ni watindanesa wa katano wa umuthi matuku ni 3 mwaini wa kenda mwaka ni wangilile 20 na ile ndio gochandeni wa Vilingi wa Mauvoo inembe na latukumbanisie kwa ukuvi. Alatukumbanesie ni vamwe na ngwatanio ya Azimio oka kuvuthisha uneni wa Musumbi William Ruto kwiyo mbungeni. Kalima ya Atana Masinga kuambia kwemewa ni matinga kuma serikali ni akaunti ya Masako. Mbunge kwikwati wa kuthoimanza manzao ya maminista kwichumwani tuendete. Na twinangewaye mwanya ya MCA molote mbungeni akaunti ya Kitwimo andu Jacinda Mary Moni ulona atuwae muskali wa kanzu. Vilingi wa Mauvoo. Nina ukethiana na uthocha nyenitwa Robert Mutuku na kesha Rondinda etwalila Mauvoo akwanzia ya meko. Na tuambia Mauvoo maitunikana mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka mwamba na tongo yangi Azimio oka ni mavuthisya uneni wa Musumbi William Ruto kwiyo kikaloni cha vamwe cha mbunge ya katena ile ya Senate maiweta kana ndanene ya maundu makoneti ukwati wa ndia Kenya na ngalama ya mikalile. Kalonzo weta kana ivinda ya kukunia maleve ni thelu na yuni vinda ya Kenya kuona serikali yeta na inendi alama endeye na kuvinyika wala watu la muti serikali ya Ruto kwa kwilinja mosele ile serikali ukwati wa Kenya we mwanangiku vyo. Benjamin Mwaka nukueleza. Atati mulengoni wa Azimio One Kenya ni maweta yutongo wa President William Ruto na uendesyo wa serikali mbitu ya Jubilee na ilenesie kwikala kivila ni miaka 10. Matongwe ni mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni maweta otaundu kwa ile Jubilee iliko tongo ine kwa ivindembe mutuo wa mawatho maingi mateso thukumithwa na kuoneka no uyu wambiye na uende wene serikali mpya ya President William Ruto. The Ruto administration has promised itself into power by exploiting the sorry economic hardships facing our people with the use of the hustler narrative that has assured us of paradise. Kenyans will remember the days of computers for every child. Albeit it is also pertinent to remind ourselves that this regime is a continuation of the previous, sharing both their successes and their failures. It is now our duty to remind this administration of their campaign promises. Actions speak louder than words, as they say. It can never be promises after promises after promises. Kalonzo no weto nenu wa President Ruto wa iombe wa mbunge seli wana kwa vanini uinenenea yulua mathina mukuli hala yume kumbili nthi taundu wa kwa ilio kwatu wanthi kuthesya mathwa mamba maleu na mauta na kwou wana wina inavata kwa NNV. Short as it may have been, it failed to address pertinent issues regarding the state of our economy and the national standard of living. Ngwatanio ya Azimio One Kenya ila na mausungio maki vila chosumbi vamwena utuo wa Supreme Court ni awetie na ni wetete dhina mwikio unyuvanio munene muvitu waina ugo na wethianu na kana President Ruto da asinda kura ikwanzia ya aki.
the deficiencies that exist within the judicial and electoral systems needs to be immediately addressed. I joined Parliament when it was the 5th edition. So I lived through the 5th edition, the 6th edition, the 7th edition, the 8th edition, the 9th edition, the 10th edition. So if you want to know how to win elections, please talk to me. Oingi Kalonzo Nwaweta mwatho ma kampeni hala serikali yao yuthi ende kuthukumithia bamwe na amwe meu hale kwenda hivikie kukwata mbuni mbunge no kana maendeye tima kuikika ni ma useleke yuazimio yenda ona maminista ingi ala President Ruto na tangazi chumwani ki matambita kuvika mbewa mbunge no kana kuthuimwa amwe mo mavetangwe kumana kwithwa mena masola maingi maki mituo na utongoi. Just like there was the rush to subsidize fertilizer on the 19th of September 2022, the same urgency should have first and foremost been applied to the rapidly rising cost of living. We also question how this fertilizer was procured, when it was procured, and where it was sourced from. The Ruto administration's initiative of utilizing savings for development instead of borrowing is another camouflaged promissory note. To realize the 300 billion shillings from this year's budget is extremely ambitious. The Ruto administration availed their choices of cabinet secretaries. Of the total number, only 7 women were named, contrary to the campaign promise of a 50-50 cabinet. Moreover, the selection of cabinet secretaries, some of whom have amazingly active criminal cases, is unquestionable. What are you asking our parliamentarians to do? Dilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti Nairobi nyenitoa Benjamin Mwaka. Nzikayoni siakuya ni siya mawatho make kwa enendi mamasako. Governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wambisa walanio wa kuemea enendi isioni kwa dhukani ya ukamba wa yata na masinga. Enendi maukwati munini kuma isioni isi ya yata na masinga meikwati wa kutedheka na matinga. Nzikayoni siakuikithia ni maimali wa kuyana. Daniel Mwangela na Mauvoo. Kithitoni cha kuyanisya mawatho alona dhana kwa enendi evindani ya siasa. Kwi umundi governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wambelilia walanio wa kutethesia imikuma misini ya ukwati munini varanda nena na andikima Mauvoo walesekana isisui ithaivikia aimimbe wa 3,000 na kuima eka mbewa mana mwanza kwa aimindini wa isiosika vuganio ilasi masinga ya Tanamwala. Today we are starting a program of Chakula Mezani Tractor Program Commissioning. This is part of the food security program for Machakos County and as part of 100 days RRI program. It will run from 27 September to December 2022. We intend to cover 760 acres spread across the county where there is land that can allow plowing of tractors. There will be 3,040 beneficiaries. Na uyo voni wathana kana waliniono ande na utaiwa kauntini yonthe nikenda kukithikana aimi ni maende ano kwata masio mamundani na kuikithikana ni kwethiwana leu na kwivetanga muisioni wa kuikumbirwa ninza. Ingida ilesekana itina walaniosu ni mekwitha maina chambeo kwa aimi mbe wa 1,500 dhini wa wodi sionthe si miongo na va kauntini ya Masako nikenda kukithikana maundu mane mava kauntini ya Masako ni maendeana kwa ila. Program ili to kuambesya ala meonengwa mbeo mekiwa in clusters in group mekiwa kekundi sisawa na ve ala membe mama ongamie mbeo isu siatewe ibandwe na unenga mbeo wata ukambilia abaunza kwako mwavanda twakeza nuwengiba nindengo nimboso nimemba tikathoa teyeye ndowito nigende binda yanza andu maitu makekata makatezeka nundu kwina thina mwingi kuka kumbini wa kaunti ya Masako.
Onugu yovo wa vinyani walesekana nimekwitha maithini kia ungami wa kigu kila chumite masinga nikienda kwikithekana serikali ya kaunti ya Masaku ni ya ungami ya kigu kiu vandu va Kitwasko. Tunauziwa maji na Kitwasko. Tumeanza kuongea to separate Kitwasko na Yata Masinga water. Maji ya Yata na Masinga itakuwa ikiuzwa na Masinga Water Company. Wakitui tutawapatia maji. Sisi hatukatai. Hao ni ndugu zetu. Na kama hawana maji. Lakini maji ya Machakos County itakontroliwa hapa. Na kampani zetu, pipes zetu, tanki zetu zikiharibika, sisi wenyewe tunajitengenezea. Daniela Mwankela, Mutungu TV, kuma Ikalakala Masinga, kauntini ya Masaku. Tuisongana mbele nikana kuthukumithia manifesto yake kuyanisia mawatho ala unathaene ndivi ndani ya kwikonia maleve musumi Dr. William Ruto eithiwa aikwatia maminista make nimeuvitukithwa ni mbunge ya kati na kukwatia mivango yake kivalua kinene mbunge ya siokasi kaloni chumwa chukite kithiwa kuthuima maminista ala aingemo ni ateti na meo na masola mama kwani kotini. Benjamin Mwaka ni watu mbanisi alivoti. Kwa ivinda ingi President William Ruto nuthingilile vayundu thukumi wa muvango wa konthi wa miaka 5 yukite utona kuania ethwa masito mandu miongoli na ili halona tangasie kutwika maminista na maofisangi ma serikali alovanie kuolota maiviki ya kuvitukithwa na mituki ni mbunge kwa ambisia mawia mo. I want to persuade you that the legislative agenda I stand here to prosecute deserves the bipartisan support of this House. My administration is pursuing a transformational program that offers a uniquely all-Kenyan moment, which calls for unity of purpose in the legislature. Serikali ni ya Ruto ukamba nukwatia maminista mbewa eli. Muyumba mwingia kati Gideon Mulungi weto ukamba nune kwati ya mwana muzio serikali ni na yukivalua kila kitialite ni kuthuima maminista na muno ala aingi mo mena masola mama kwani kwa kanyo batu kanuni sia koti. Nuna tunengia kamba tatu katika cabinet yake. Kiune kindukia maana na nundu nisia na situ. Nitwalete kumutungia mubea. Na tukathea muno Penina Malonza kuma kuya mutomo. Tuikathea Monica Njuma kuma kuya no mwingi. Na tuikathea Mutua, Alfred Mutua kuma Masaku. Kuuni mubeano ndo akutunenge andu asu lakini andu ala ingi maingi manasa kuiwe. Karibu nusu ya andu asu mena makwani. Kuuni tukweta la moke mbunge nekenda tusisi kanane tu mabetethia kanane tu mapalukia no tuelete kubetethia. Mundu wina makwani mongei atwike minister wa serikali ya Kenya. Nake muyumba wa makweni mwandu Susan Kiamba weta President William Ruto ailota maminista make hala aingi moni ateti hundu wa kuthukuma malembe taonde kwa wiananu ati onuwaile umatwi kana atethesia asomi vya ya maundu manthe sianza utalii na ndamboka na ula wa utaikwa President Maunduni Moses Sei niwe na nenganiwe kwa ukamba kolona i Governor Masaku Alfred Mutua mwandu Penina Malonza na ulona i Minister wa Mwaki na Lato mwandu Monica Juma. Ministry of Foreign Affairs ninzio embwa ulona nengiwe former governor Mutua nukuthukuma nesa kwi opportunities mbinge muno byose koma na donors na kamaita makatethio kamba wito na muno na mundu we politician kila wika ani unenga na guidance either na staff technical ona ka ministry latwa anewa aingi nimekuiwe kana siebasa na kuya ground kwito kambani ne asia musumbi ni we commit na asiati we thukuma kila mukenya na kulota neko ne wakula kwa huo na ti lazima wethwe mundu la unengeto mwana wandilikaza kana maundu la tukonya na maumite kwito etha no ku practice kila wanena asia no kwitha na principle ya impartiality kana kwithoteke ya ubandu nomwe nyenewa ni na mwikio wakana nitubiki wa maendeleo tuikethe na wia thino wa serikali ya President Ruto Minister Muviano wa kiu kwa serikali ya Kenya Kwanza
avanie kuisila mbunge kuthukumithia walanywa ngwatanio katika tuandu mbene na serikali kwambisya muvango wa kunaikasiana kuthosya kiwu nthini ma muvango la kwanana na muyumba mwingia yulu engineer Paul Nzengu withwa uimina mathina ma kiwu kona sionthe sya nthi nayu nake Senator Masaku Mwandu Agnes Kavindu na Senator Mwolot Beth Siengo menda muvia wa malembetana isio ila mbumu kutungia kaunti ya Masaku kilasini cha kaunti la sikumpila wa aninza na munao na wingi serikali akati thikunikila wito wa mawalanyo amwe ukamba ta muvango wa kiwa numba kwa kisungu housing. Na muvango wa serikali yake ke public private partnership ulondo andu ma stima mundu tonyothi kusovya stima wake alama za stima na moto ya serikali wethe mundu takwa no nithingenza silanga wako munene ngazovya kivu kikethe ya kikisio na ngatea serikali na serikali ikata ni nona unduzi na wone musio muno lembete yo kamba ni jaumiwe kuma kwa alsat areas Masaku County that is na ni mwisiki unembithitwe ndio kitiani kana tutungiwe ningukulia musumbini kana anda alangi menanza malia iwo maleu na kila kingi mekumbwa makia iwa Masaku ndikole nundu niende na kukita tutungiwe pala nundu ni watu waile kumbwa tui nikana wivi mbwane siwini twakwata mbwane liwini twakwata na maendeleo ala maile kukania pamwe na area isusi nanza ni twakwata nina ikulyo za ithie ekalima ukamba housing project ikateria mwananchi kana mwenende ula wakuya mashinani kana Ethiopia ata nekakuwa ibinda yana kumubikia Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nitawa Benjamin Mwaka. MCA Mwolote bungeni ya Kitui Mwandu Jacinda Mary Mwoni ula onolotilwe ni chama cha Wiper kulika maundoni mautongoi undwa kutani na wa kuona ndoto yake ikiania Jacinda edhitwe muskali wa kanzu ya Kitui edhukumila mawakoni mambungesu na ingi sokoni wa mwingi ateoyu ni umwe wa amemba miongo 5 na muonza alama na idhi wekithito kuthukuma kwa ilungu ya miaka 5 yukite mwani kuitu Onesmus Chalo ni wanenania na Jacinda na atumbanisi yange wa yake. Jacinda Mary Mwoni MCA Mwolote bungeni ya kaunti ya Kitui ngwa chama cha Wiper ni umakati wa memba miongo 5 na muonza mambunge ya kaunti ya Kitui alama na yeke thito Jacinda Mary Mwoni wanu Jacinda Mary Mwoni ometa wadini ya kiomo chedhani kilioni mbunge cha mwingi odhulone wa suwa kaunti ya Kitui balona adhukuma mnyakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui tamuskali serikali ni mpitu Jacinda maundu motongo edito imamelele matakwa ibinda iasa indenzi ya kuliko tongo inesi mwaya Jacinda kwa ibinda imwe adhukumawe wa kuthesya sio musini wa mwingi serikali inesi ya mitiuko itanamba kwa mbea vala wandikiwe ni mwingi tauni kanzo tamuasanya wa koti musini wa mwingi kana muskali wa kanzo vala wambelele odhukuma wakuvina ala kwa ibinda yu meta wa makanzala vala kueta wea wota wosu ita madhina maingi na kibuthia ila wadhi kuasanya koti kula kui NMB indi omesia otondo kuelesya kumala mina skulu nina andike takasho kudambia kyo bado ba mi 3 then after that ninaendie kwekate nina andikiwe ta muskalo wa kanzu mwingi town kanzu na avuku mapo na andikwe 2012 mwe wa nyanya na kalabu mpaka mwe wa 3 twalike 10 na nyanya 2013 neono kie Kitui County Assembly na wa serikali sia metiuko siambia mwaka nwangile 13 Jacinda ni wambati sendeve na ande kwa miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui tamuskali vala wathukumie kuma mwaka nwangile 13 muvaka mwaka uu wangilile na miongwele na ile Jacinda iweta ya wa uskali unaina maumo tamundu moka kwake yingi kivuthia cha amwe mamemba mabunge ya kaunti ya Kitui kumana na waya wake wa uskali vala kuwete tina kwethia mana twaisi anda mboka pamana memba mabunge ya kaunti ya Kitui amwane maneva thana utena akikumana kwethia te memba wa bunge ya kaunti ya Kitui indi muthukumi wa kawaida kana noka katika Kitui County Assembly inethiwe ni close vala be MCA na ethia vala makudi na kwani ngwethwa ngwendewa ni kubathi ni kwethia nenda kwikala bakubi na siasa tumumalo kana MCA tukathio kundu lakini kwethia MCA tisa makwana muthukumi ta mundu we maana ta mundu we utonya kutwika kindu
ingeni waweta kwithia ne sila mathina maya mutulangoni wendeye na wia wake na kwithia endete kwikalanya na atongo ina kumethukisia indi amwe mayivathana nake wia atumwa ekana na woni na kielelo cha kukunea maleve chama cha Wiper. Valet na mithenya mivuthu nyuvani munene utoiwe unakunea maleve atete ala manongamite ungwa chama cha Wiper ona kwithia mwanya wa kuthinda mbukani cia kiuteti ata na ukwata kwithia anena kianda cha kusungamia kwa bunge akaunti ya Kitui akwata mwanya usu nono malukana kukunea maleve atete ma chama cha Wiper. Itino nyumbani kutoiwa na memba mabunge ya kaunti ya Kitui kunyuvwa chama cha Wiper ne cha tangasia mianya kwa alama kwenda kwa loto ne chama kiu kutuma valua makuleti mwanya usu. Jacinda ne wasi efusoye na kutuma valua kuleti ane wa mwanya usu indi wethia enanzi kande kwa tefusoyeti na kwethia amama na kuleti mwanya usu manae na masito manene mbesa na nguma sio tongoi indi kiswanio chake cha kwethia eyumeti muno kuthukuma chama cha Wiper anae na wani kanano tonya kukwata efusoye kidu geki nomination na ki expect yani kwethia la neveta nilo yo jamani kuma 07 wanandeke bande na mwaka wa 2022 ila nonye tu apply nina apply nina expect ya kukwata nomination lakini ino kakola isi ni kwethia banae yandu manene muno na maena expect ya kubaluka na pia mena expect ya kwethia nyeno ntonye kwethia katika list yesu so kinedi na challenge nene na jambo kumbwa muno. Jacinda iwete tina livoti kukesieto yake tumbithitwe kanzeti ni ta memba mwoloto wa bunge ya kaunti ya Kitui kina kindu chosenya balono osiefuso yina kutungia movya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na indi sawali ya kuyake vito ya mbesia Jacinda Mary yumbunge ya kaunti ya Kitui kwa to kuvingwa matuki 11 vala Jacinda kueta sikalo sia mbunge isiambe akathacha mutalatala ya kuthinikia mwa wake vo kaunti ya Kitui na mavata ma amwetu na amwika balo kueta kwisila memba nyanya ima mbunge ya kaunti ya Kitui akama kuja kukwata mbo mutalatala uno kana kutethia enende ma ward yake ya kiomo chethani ndizima mimi kwa kiditu tutaleta tubingwe mbunge rasmi na ngethia na mjadala wakwa wa muno yuthi na mwaitu nikwethila mwaitu saingine tu binye yawa na kingi ni kiwu ningeta mjadala wa kiwu nondu wa kwithia kiwu ni challenge muno asasa kwa ward yitu ya kiomo chethani ina thina mwingi wa kiwu na ngeta mjadala na ngukulia enzangu heshima enzangu mangwate kwako nikana tupikio vitu kithia tukwate at least bohol kila village. Jacinda imathuthia andu onthe kwiyetikila vamana wiola methukuma vamana kwikia kithito kukamanenga usunge utemelilo ingi imatungia muvya tongo ima chama cha Wiper kwondwa kumwolota Emoskali muvaka memba wa bunge ya kaunti ya Kitui vala manoni anuotonya kuthukuma ta memba wa bunge ya kaunti ya Kitui ni kwate no mapasa kudambia sio sia kanzu ya mwingi sokoni na ni mwezi wandu andu ma kudambia sio mumangawa ine zileta mathina maingi mpaka navika kulikata muskali wa kanzu pala tumangawa na kulilingwa na andu twathi umete koti na mpaka kufika nokapa Kitui County Assembly ta muskali wa mbunge nika kuthuthia andu onthe na thukumi ala tunathaa namo bumea kana pepa andu mundu utuma kila kivoni kumwikwatia ngai kwiyumia maunduni tuyona ithio zona ututoni na kwithia Jacinda ambesi ta mundu wa kuthesia sio sia awanda musini wa mwingi kwasanya koti na muskali wa miako ya mbunge yune memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui anengeto kianda cha kwiyaya na kukunikila utomi wilo vya sia mwenende wa kaunti ya Kitui kwamba tungia ngai muvea nundu wa kuona nitonya kutwika mutongo wa Kitui County Assembly na mutongo wa youth na mutongo wa ibeti ngitungia party leader wako muvea munene vyu uteke thimo nikuthia no nonye na ilete kumbolota ndike mutongo waka na wa youth katika mbunge ya Kitui County Assembly mbunge ya Kitui niwo mundu iwoni ndakusango na nikavamo minukile wondo kwimwambililio wawo tumwendea Jacinda evindesio ithukuma enende mawodi ya kiomo chethani kwisila mbunge ya kaunti ya Kitui ndirivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Nito Onesmus Chalo na indi bagwe nangewa ya uthuthio kuma kuthambia sio ginotwike mheshimiwa na indi twambothio mwavanini ituseketheti na mauvombe yange na udhocha
thini wa kilungu cha Thambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwo wikalaga yukwenda edwo ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwo walekimwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanya chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itembelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambende uyani mwitu yawe aende wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausuwesia niwe atikoke we ni withito withino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvosia mau asu meukuthinia ni maita mauta mutambuko itausianda kana alzas kwambatwa ni nthakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima nthakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isio ni sikivothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawe masaku kuthengeana na Titot Hotel utai wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni Waletema Road kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisimu kusena nambani noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mouteverestcures.com. Nina udhocha ingi musiaisia tuendeye na kumanithia na tuisonga na mbeni kana musumbi William Ruto ni watumbithia ithanguni ya serikali nzama ila ikwithiwa ithiana walani wa kisomo cha CBC na kunengana mawendekethio nskayoni cia kuchailia na kumina mwaniko ula wende ukusiwa katikati wa ene yanda maunduni ma kisomo nzama ye mwanya yungamiwa ni Professor Rafael Munavo na yina membangi miongo na umwe na andiki monza alawu ya wo munene ukwithiwa kuthiana kisomo ki na kunengane kana kuelewa mawonzu na mausio macho ondumwe na mawendekethio kula kwi kana kuma kwa ene nthi ondumwe na ene yanda. Kungi ni kana memba mangwatanio ya aimi na ene nthi mamikululo Makindu kaunti na Makueni ni makule serikali nene yengwatanio na ila ya kaunti ya Makueni ili kilele kati na kuosa matambia mametoki kumina ngusanisio cia ungamei wa kitheka kila ene nthia manengiwe lingelia wa kukemesia nikoti mwakani wa 2019 na kila kwa oyu chose twemokoni mamwe mo mainenea umbanoni wa kila chumwa ula watu aiwe sokoni wa mikululo amemba ni matula muti mwene kiwila wo ndulu kiangi kumana na itambia yake ya kuwa manavalua wa kitheka kila amemba maweta mena uya kana nikithitwe kiende kuthoua ute wa witukulano ula mekiye wa kuungamia itambia yu kwi mwakani wa 2020 Ken Mulinge alivoti. Nindhini wa kikalo kikila chaitava mwembe wa memba ya na yimama ngwatanio iya enendhi na aimima kitheka kicha mikululo vala enendhi ama kulietambia metuki kuosa ni serikali kuminathi na uwa ngusanisio sa kitheka kicha eka ngili miongone na ili ngusanisio na ila siende na kuosia nzikayosia enendhi na aimi asia kuyendesia uituna wa muku sinde kuonila ya ikotini na kune walingelewa kumesia kitheka ki mwakani wa 2019. Hii shamba yetu vile ilivyo ilitolewa title na title iko mikononi mwa Benedict Mutuku Ndulu katika family ya Ndulu Kiangi.
na ndipo tunauliza county commissioner county ngapana na county commissioner watuchukulie title yetu kutoka mikononi mwa munyanyasaji. Vala memba alame komanite melame vadhulile kumanza manila yongomia kitheka kichino woti uwa koti kumana na kilame weta tavata ina otongo imwailu enendi ama weta kwa kavinda yuta methi tomaikala na wia wako veno itheka matuiletwe kavina ni kalame vetanga kutoa isia mundu moma kila muthena na itheka kutewa hamemba ange zaidi ya hapa sisi ni kama tuko jela. Ukishaondoka hivi kwenda kusaka pitio zako huko nje, shamba yako imeenda. Wakati ulikuwa unajiandikisha kwa kupewa shamba, uliambiwa nenda ukakae kwako, hukuambiwa kwamba kwako ni kwa mwenzako. Bala meve yerete tumiendo na Masai. Na tuambie boya na mono. Maambi yote ile idakasitu. Ni wakatatiwa. Maambi yote ile idakasitu. Makoka ameriani na adikutakiwa. Majuka mayamundu akaba no ikatia. Na no batome kama kethi wa maimateveza kuwachao. Mabati vala yume okule serikali ila nene yengwatani na ile akaunti ya Makueni kulikela katina kuweta muvangi wa itheka 10 na ngusanisio ngusanisio nilichite angimena uya kumana na kuangala kwa memba maki kitheka na kila kiende na kutweka ngalata kumana na namba nene ya inu ile na thukio kitheka ni kieva taingwa mivango mithianu. Kida Mikululo ni mashamba, mambo ya kampuni iliisha. Kwa hivyo kile tunahitaji ni survey, kila mtu ajenge kwake, develop shamba yake, na mambo ya shida ya uongozi wa fulani uishe, tutakuwa tumemalizana nayo. Kila mtu kwenda kiki webitii muno musa kuana wa kampuni members nicho isakuana tuende petwe kiungamewene ngabana tuke members tuke sakuane na kana kukikilike nyumba mundu andatu sakuana labda katuoneka. Tunaotua muthia wa koti wa mwaka wa 2019 kukonya kitheka vaya memba ngili muonza kikundini kina vala mwakani wa 2020 amemba amewanie kuvinga soso ya andu angikuyandikithia ta memba mangwatanio na ende kitheka kwaniwa amemba angili muonza na vala kilomo waile kukwata eka miongole ende meweta utongo ula waivota wandi uvathukanu na wigwano Dilivotia Mutongo TV kuma Mikululo Hilaye Makendo ni kauntini ya Makueni nyenita wa Ken Mulinge. Na iwanzane ni kana kilabu cha Nairobi City Stars nikitandikie Kariobangi Sharks itina wa kuemanua draw ya ambao ile kwa ile na kulasimika kuthi penalties ila maumie itatu kwa ile maitha kwiyo kiwanzani cha Kasarani Annex Musini Wailovi masindanoni makikombe cha Elite. Nayo Kenya Police itandikie Bidco FC mbao imwe kwa bathei walame ikwati wakoma na uoni na City Stars ndeni wa finals na Musindi ukwithi wa ayeno cha kimanza cha shilingi milioni 1. Vizuri kule pembeni, cheza naye hapa Elvis Rupia kwake Duka Buya, piga kwa mguu wa kushoto kumtafuta Regan Otieno, touch yake ya kwanza, golden touch kwenda kupatia uongozi Kenya Police goli la mapema kabisa, goli lake la kwanza katika mapambano haya LP Season Cup. Alimwandalia pasi nzuri Duka Buya na kukutia mguu wa kichwa kwenda kupiga side netting pale ambao nafasi ilimpatia Harun Chakava kuweza kuwasomea kweli mabeki wake wakiambia tuwe makini. Hizi ni katika zile dakika za lala salama Bidco United. Ukiangalia wachezaji wote wanashika vichwa wakijua wamepoteza nafasi ya kwenda kupigania ile milioni 1, na mwisho wa siku Polisi wanashinda goli 1-0 na kupatia nafasi kuweza kutinga katika finali. Yote 9 yanatamatika, itakuwa ni finali ya kukata na shoka inahusisha Simba Nairobi City Stars dhidi ya Polisi wa Taifa, zungumzia Kenya Police FC. Na hindi musiaisi ni utongia mubiano ndwa kwitha wako atiania na ito ndini wa Vilingi wa Mauvoo na ondela matethesia kumbania Mauvoo watu kwendea kwithiwa na kuiyocha kwa ila ondumwe na mai wa kwa ila wa 10 twilika nye itatu ya muthia ya mwako wa 2022 nyenita wa Robert Mutuku na Kesha Ndinda atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko kwithiwa na weekend ya kwa ila kiwanesa.